Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigatyo amin sa kapada papagayam. Manibur iti Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kadati ti pagayam niya ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw ang kitinimbag bigat na imbag nga aldaw na imbag nga oras kada kay aming sa pada. Kat padanan niyo papagayam, ti pagkasaritahan ni pagayam tayo nga Karen nga napoluan, hipnotismo. Mamati kayo ti hipnotismo? Kat ay adipin na nakatimay sa nga lalaking nga aming naibaganan kat aramidem. Paadipen ka, mahipnotize ka. Padaanan niyo papagayam. Please share this program. Share. Hindi nga rin din rugyan papagayam kayong basa. Di ba kasalitaan ni Karen nga napauluan, hipnotismo. Sagodahin nga rin tisurat. Dear Manong Nemi, sang-sangpet mi nga agina kini June dito'y balay Manong Nemi. Nga naggapo itimul, takaragat launay ti anak mi. Iti mapanagay ayam, agpaspasyar. Kadwa mi kumati asawak Manong Nemi, nga ni Dani, ngem busy iti trabaho na, busy iti negosyo na. Na ornos, naragsak, ti pamilya mi Manong Nemi. Nakagagagat ni Dani. Hindi pa ilang kat amok nga maragpat na terapap na. Gabutilaing kan kagat na Manong Nemi ti negosyo. Nag-boom. Ti negosyo na. Gabungarod, kinalaing na, kinasiyaat na, kanda dumapay nga talento, nga dakin ko ano. Kahit ko kumamit trabaho Manong, kada naggraduarag mati college, nga midi, taypas nga ikon ni June, kanadaan matan kabukbukodan mga napintas nga balay, with my sa katulong, Manong Nemi, akit pinagsardeng na kun. Awang kanulad sa mali nga ramidag no di mga sikaso ti anak pi. Tabarbaring no, adan to bay adi na, palubos ti apo. Ngam kasano, nga agadi, kat talaga nga busy ti asawa. Nga mo rin kumamit na busy, nagunadan, o rin maminsan laing no talaga nga ikari nga dan. Sa bagay uping bay lang ni June, Manong Nemi, tagupat pa lang ni tawan na. Kalkalingan nan to, ito grade 1, grade 2, amunan to nga aywanan ti ading na, nugas pagarigan, ta medyo dakkel tagwat da. Ito sumaruno kabisat na.
Sinabat na kami manong nemi nilingling, nakatulong, mapagtalkan. Numampay may mesa, tanalawat ti balay, ken all around ti trabaho na, ngem tultulungak met, ngem nagaget, naalis to, napudno, manong nemi. So nga saan ngagbabawi, oreg may mesa, kabuta, panakkalan met ti sweldo na. Adang amin digri kakabsat na nga tultulungan na manong nemi, nga agadal, numampay may salang ang medisuna, ngem tultulungan na digri kakabsat na, taore kaskasan laeng, isuda kanot makaturpos iti kolehyo uray no may salay isuna katulong. Di ba naggapo kami iti mall nga napanagay-ayam iti anak ko manon naming imin tuloy na laing tinagay-ayam iti playroom na akadwa na nilingling. Idi tagsa agring ti cellphone ko manong naming ni Daniel. Ni Daniel nga best friend ni Danny. Kasusyo na tinegosyo ko na kumangin sa met. Adamat bukod na nga negosyo. Best friend ko na, tayo di pa ilang babaruda. Kinapod na, nagsaruno kam lang titawen nga nag-asawa. Nag-asawa kami idi kani Danny, iti bulan ti November, si maruno damat manong nemi kini Mirna. Iti bulan ti February, iti sumaruno nga tawen. Adamatan may isang anak da. Best friends ko nak, agsibod ta. Talagang makitam, iti kinaklos, ti closeness di giti doa. Sinong bata? Yes, kumpadre. Kumpadre ko nak ta. Diyak malibatan nga, anak mo ti bunyag ni June. Nagabo kami ti mall. Kasanasang bigmila unay. Saan ka ko mga makmaklahat, kumadre? Ha? Kinapudno na. Anda ka mismo dito opisina ni kumpadre Danny. Nabayagam ka nagsasalita. Kalbasan na, agawid ako man. Anda ko ni tiruar. Ito opisina na. Babana ko ni ti nakaiparkingan ti kotsek. Itay niya. Makangigat ti talo nga nagsasarano nga putok. Putok? Putok iti paltog? Ya. Apay adda gulo dita? Iti sangot ti pisina, ti asawak. Iti mismo nga uneg ti pisina. Kaslasana ka mamati ka kumatre. Saan ka kumamakmaklat? Hindi kumpadre Danny, nagpakamatay. Kasalagsulat ti karabukob ko idadayta nga nangagkumanon nemi. Impatok nga tagtagainap ko lang ti amin ket winagwag ko ti ulok. Sinipat-sipat ko ti pingping ko. Tinong patungpak ti bagi. Sana ka matmaturog. Sana kagtagtagainap. Pudno. Pudno ti amin. Ngam sana ka mamati. Saan mo ngayang ango dahi ta, Daniel? Saan nga maaramid ti asawag ti pagkamatay? Awan dahi ta ti panunot ko. Saan nga maramid nga kitalen ti bukod na nga biyag? Imisulay ta ti puno. Pagtalam lang tinakam mo. Kumakit ada mga tibakin ka. Masapul nga daking kanilingling. Tapno, ada na saganang umarayat kan ka in case nga. Hello? Karen? Karen? Manong nemi napukaw ko ti puot ko. Kamatag kupit di barukong ko kit sa anak makahangis. Agriawak man ngem kaslaawa na pulos ti sumngaw abalikas. Manipud ka na kinipiwig ko. Nandiyan ako napuutan ho niya si marunong na pasamak. Ngayon sublin ti pukot ko. Mamatayan ak ni June nga anak ko.
Nagsangsangit. Mami. Mami. Jun. Parang napasawak sa dinutayan ko. Dagad ito silit yung ni Daddy. Kapampano laing ni Tita Lingling. Laban na inasikaso di kiti sa nga ili. Kan adanda grandma kastamatan kini Uncle Bobby. Grandma kan Uncle Bobby ko na ti anak ko ni grandma ay magbagana kat mismo nga ina ni Danny. Tiga tugangak nga babae. Kat ni Bobby manumnemi kat adjen ni Danny. Rimuartan ako tapos ipakamu na siguro na nagsublinti puot ko. Ni Bobby manumnemi nga kayong ko ti Simrek. Ate Karen. Ate. Bobby. Please. Padibkiran ti pakinaki mo. Jack Bulos namnamahem. Ti amin. Nga maarami ni manong mo ti kasjay. Sa dinuitan ti na. Kat ko makita. Saan da pagin sangpet? Ti bangkay na. Da kamin kini mama. Tinakasarita ni ti punerya. Tapno masikaso. Da kamin ti mo na. Nga kinasarita na kiti pulis. Ni Daniel, ni Manong Daniel. Nagawid pa hilaheng. Tataw-tawagan mo ti asawa na kinti anak na. Horita kami kini mamakit kaslasang kami nga mamati. Nga maramit ni Kuya Danny. Nga paltugan na mismo ti sentido na. Pinaltugan na ti ulo na. Talo nga bala. Simrek amin iti ulo na. At di amom nga rason tapno aramidan ti asawam ti kapsat ko ti kastoy. Awan ti amok. Bobby. Awan. Kanjak patsin nga maaramid na gapota na simbeng ti panunot ti kapsat mo. Awan ti rason tapno aramidan na. Awan ti problema mi nga gasawa. Awan ti problema ti negosyo na. Nakabinpintas ti amin. Isal sana ka mamati nga maaramid ni Danny nagpakamatay. Jack pulos ni namnama. Yung mabasamag ti kastoy. Napipay nga maawat ko. No disgrasya ko ma. No na-aksidente ko ma. No karas ko ma. Kara-aksident ko ma. Yung tikas jay. Mamuan to tikin ang pudno ate. No kas pagarikan lang. Naigat. Kan napasnek panang isa-isayang kadat investigasyon. Isigon ka ni Daniel. Nga nang ipakamuha niya tinapasama. Nabayag da ka nung nagsasalita. Kinimanong mo, iti mo opisina na, iti private room na. Talaga man nga galad dati kasta. Napaut iti diskusyon da. Siguro kat may panggap iti negosyo. Tagpat pa dadimat nga negosyante numampasaan nga karibal iti negosyo da. Agi-share dati opinion ti tunggal maysa. Agawid ka nun. Nakaruwaren. Mabani ti na kay parkingan ti kotsena. Hindi makangig ti talo ka na buong. Diyos naman ti istorya ti sekretarya ni Manong.
nakarawaren ni Kuya Daniel. Hindi makangigdahit kanalbong ti unag ti private room ni Manong Dani. Hindi mapantakitahin. Dagiti empleyado nga dahi tiruan ti opisina na. Naudadalen nga madigdigusan ti bugod ng atara. Nga nakaigam pa ilakin kuha na. Igaman na pa ilang ti paltug ng haramat na. Awa matima ko na ang masarakan nga suicide note. Suicide note. Awan ti masarakan. Dagiti pulis. Sakit na ito nga napasamak. Iti asawak. Iti kamsat mo. Awanin ni Dani. Iti ama ni June. Awanin ti asawak. Kasano kami pa itakin ni June. Awan ti problema ito na itate. Kapata, tinapanawan ni Manong para ka na kayo ng gina. Tinapatay kita. Kit maamuan ti susto. Sana ka mamati, nga maaramid ti kapsat ko, ti kastoy uri ni mama. Uri siyang saan nga suicide? Ada ka ti tao nga nabati to nagtibisina na ngeso tinang paltog kang kuana. Sana impaigam ti paltog kanimanong mo. Maamuan to ti resulta ti investigasyon natin. Tinas kinita, pati karim ti pakinakin mo, awatan ti kinapod no. Kasjahin ti nagpatingan ti bihag ni Manong. Tinas kinita, may kanit justisya. Ti papatay ni Manong Dani. Nukas pagarigan. Tas saan nga suicide ti amin. Wen Manong Nemi kaslasaan kong maawat ti kinapudno. Kaslawan pulos ti panagsarday, ti panagarubos ti gitiluwa. Nga nakabantay lata, adaklat at sibay. Ti kaslamat maturog lahing nga asawak. Nga nakasingsingpet, nakasaysaya at nakabudpud mo. At tamad lata, iti sibay ko, saksaklutek ni June, Manong Nemi, kanagpadpada kami. Nakaslasaan na matyanan, dagiti matami ka dagiti luwa. At damat lata, Manong Nemi da babi, kani grandma, uno ni babi, kani mama, ti ina, ni Dani, ti katugangak. Nga mga tatibay ka na kami nga gina. Isudan, ti makamono, kasano, ti amin. Ininto ta ni Daniel, Manong Nemi, inaldaw met nga umay. Nakapapaot met ka makiandingay. May sama di suna Manong Nemi nga magpatpatid ka kanyak. Wan. Jadi may dulin ti mangkay Manong Nemi. Numanin mapukaw ti puot ko. Tadalaga ngagkulapsak Manong. Jack maibturan. Ngawanin ti asawa. Ngawanin ti ama, ti anak ko. Iyak maawat na kasta. Kaslalang tagtagainip, bangungot Manong Nemi, tinapasamak nga awanin ni Dani. Nakasaysayad nga asawa, nakasaysayad nga ama, nakasaysayad nga tao, nakasaysayad ka na iti empleyado na, nakasaysayad iti pada na nga tao. Iti investigasyon Manong Nemi nakalawalawag dagiti pamaniknek nga talagang suicide. Mrs. The fingerprint. Resulta. Talagang ti asawa yun tinakaigam ti paltog. Ngawan sa bali.
Yung saan mga patyan, tenyente, kat no aping nga maaramid na. Amamok ti asawak, amamok unay. Detay ta timistigaran tayo, timo-tibo, no aping nga nagpakamatay ti asawa yun. Ararami di ti amin. Awan ti problema ti negosyo nga. Awan ti makaibaga nga. Ada problema. Iti pamilya, sikat makaibaga no. Ada problema nga gasawa. Awan. Awan tinyan ti awan. Kasi naman ti ibaga di kiti kapsat na kinti inana. Nga awan ti problema da. Iti relasyon ti ina kinti anak. Ti kapsat kin kapsat. As in nga awan. Tinakilit nga question mark. Anya ti rason? No apay nga naramid ni Danny nga pinaltugan na ti sentido na. Nga di malan nangibati ti suicide note. At ako mamit surat. Nagaramid ko mamit ti surat. Sakbay nga nagpakamatay. Investigasyon talaga ng suicide. Ngem, tirason kan gapo na no, apag nga nagpakamatay. Dati tisan mi nga amo, kanawan ti rumor deta, nga sungbat ti saludsod, iti investigasyon. Nawanan tinaskan pa niya, investigaran mi, gabota, pamanik 100%, nga talaga nga nagpakamatay. Saan nyo ka din ng obligasyon, tenyate? Ngamuan, noan niya tibo-tibo. Mabalin man nga tumulong kami. Awan ti mabalin tayong tiluwen tapno ada pa kayo naigan na itikriman. Mamalaksid ko man, ada mga pangtakeng kuwana, unoan niya, talaga. Awan ti sabali nga nagpatay ti babagin sa amin lang ti biktima. So nga awan tinaskan nga ikaso tayo no tilawan tayo tapno may kanti ustisya ti panakatay ti asawa yo. Nasulbahan ti kaso. Ang imong kas pagarikan da masapol da kam tupay lang investigador. Ako na kailang. Nakasagana ka man tumulong. Sige, tenyente. Dagiti sa ludsud iti panunot yo. Nuan niya tirason no apay. Ada metlayang kada kayo nga naasadag iti biyag ti biktima ti makasumbat. Anong name ti papatay ti asawak kaslawang pulos ti ganay gay kung arumuar. No manim pilitan nak manong name ni June nga rumuar kami. Taramidak manong name talagkulatan kinilingling taisot mangkuy iti anak ko nga mabani ti mul. Sa ka naragsak ti anak ko, takay-kayat na ko mga siyak ti kaduan. Sana ibaga manong name nga sumibiyag kumapay lang ti daddy na naragragsak kami kuma. Kanawanin ti makita ng haragsak kaniyak. No kasta nga malpas ti opisina ni Daniel, akong padrek ti pasarim at duwangkas. Kumusta ka, Karin? Kumadre. Kastoy, Daniel. Saan mo kumang italog? Ngakalpasan nga awanin di Dani at sumaruno ka. Tilaglagi pa kumakit at da nakakaasig at June, no mapukaw ka. Amog ka mo hatam ti kahit ko sa wan. Mawatak. Kasabulan naktanak ko. Sa alang nga di danit napatig. Napatigpitanak ko kanya. So nga, sabo ko may balubos nga sakit ka. Gamot ka pa nakadepress mo. Orimat na si Sino. Oo, orimat na Sino. Ay mo nagpupukalatan iti unik ti balay mo. Kasaan ka nga rumuar, arada nga matapres ka. Yung magbaga ni Ling-Ling nga
nabayagan nga saan kaya nagkuyog man, saan kaya pa nga nagkuyog ka ni John. Sipot pa na tayo ti asawam. Nung mabalin lang kumakit, awisik ni John, tapno, kadwa na ni Lily, ti anak mi. Kita kukuyog kam kada Mirna nga asawa. Unang kukuyog tayo nga upat. Upat ka din ako. 5. 5 na. Sika, kani John, siya ni Mirna, kani Lily, na anak mi. Tatno, agrelax tayo. Ano talagang maligap ko ti asawa. No kukuyog tayo. Siya lang ti, awan partner na. Kit partner mo ni John. Karen, nararamit ito, tapno ti kastakit, matulungan ka. Makatulong ako. Kinapudno na, kaya di na uding nga pa nagsarita mi, kani kompadritani. Kasla, awanan niyaman na kanyak, ti panang ibaga na nga, kumpadre. Just in case, sama ko mga baybayan ti pamilya. Una na. Ano Nibaga ni Dani deta? Kaya, ngayon kasla awan na niyaman na tawad kanya kata, aber ko may ibaga na ti kasyay. Ngayon, edi, ilalipas nga nagpakamatay. Kasla na dagos nga nag-flashback na dyan. Dagadyan yung baga na kanya. Just in case, nadadakas sa mapasama kanya. Makakamuka ko mga pamilya ko na na. Kadagito lang nga, hamiris ko nga, kastagahan ti dandanin matay. May baga na dagiti, san kumarumbeng ang may baga. Kas pamakada, kas mauding abilin. So, saan na kumaparitan ng bayak dito ay, tapno, aramidik ti amin, makapag-recover ka, makamagmuan ka. Ang mamatay no kasano, iti kinasingid titunggal may sakada kami, kinidani, sikat makaibaga. No kasano, ti panag best friend me. Gano kasano ti panagladladingit mo ti kaawan ni kaawan nan kastamad kanyak. Gabata siya kad napukawan ka lang ti asawa. Siya napukawan ak ti kapsat, napukawan ak ti best friend, napukawan ak. Aradamad lang siya tagladingit, Daniel. Gabata ti anak ko. Gusto ti kang rurang maapektaran. Sige. Anda ka na dito eh. Mga liwliwakan ka. Mga nung noan niya man ti. Rumbi ko mga ramidan. Didi kompadre. Karen. Agamanak, Daniel. Agamanak. Thank you, Daniel. Nakigtutak manong nemi idita. Sipaten nilingling ti amagak. Lingling? Allah? Ni ma'am? Nakabaybayag itay nga awan ni Sir Daniel? Kaskala, nakabaybayag nga takay ito nga katugaw nga. Nakatulala. Nakatulog ka, ma'am? Saan? Ano ko man nakaturo ka? Nabayag ka din nga ni Daniel? Nabayagan ah. Ano ka din o di nga nagsarita nyo? Kawan ni June. Dati playroom na. Kaya ba rin tamangan tayo? Allah, nangang kami na. Abay kang didak kitayaban. Nakasano ka, di ka mangyas kaso. Kaya mabisinan dyan, pinakangkulat na. Ala, maawatan kayo, ma'am. Talaga nga, gamit ko maitulok nga, maglukay ti tornilyo yun, ma'am. Esto sapok. Nakabut-buteng. Baka agbagtid kayo, kasano pa ni John. Tinasya at sakit. Ay, bagda,
Sir Bobby kani Ma'am Ingrid. Damo ma kini Bobby? Oo. Dito na pa lang. Tapno, at dada nga mangkita kang ka. Tapos sabat nga rin nga kang kanayon nga dito ni Sir Daniel. Agawid mo, at damat pamilya na. Hindi na makadanagan. Sige, inakita ta mga anak ko. 2 bulan na yun, manong name sipod na tayo ti asawak. Idi agring ti cellphone ko. Kaskas di pa ilangan ti kurumwar manong. O nagtibalay, ti kwarto, salas, aging ganakla ti hardin. Jack rumwar, iti naladan. Ni Bobby manong name ito tawag ti kayong ko, ti agenda di Dani. Hello, Bobby? Marang Karen. Bobby? Abay? Saan siguro nakaskas daw, no? Maraming tikapsat ko ang tikpakamatay. Gabot natagsan ang problema na. Natagsan ang problema na? At ka din nadugtalam nga problema, tikapsat mo, sakbay nga nagpakamatay? Gabot pa nang diplipot mo kayong kuhala. Babi, saan kaksaote kasta? Ni kaanuman ka jak pulos riniputan ti kapsat mo. Nagbalina ka na pudno. Di ka agang ngangwa kasta, Babi. Ipatulod ko kayong katibidensya. Tapno mamati ka. Ebidensya nga niya. Napagbasitan dito nga naalak. Italay nga yung pakita ni Mama. Kadkasto ni tipungtot ni Mama. Kung namla nakasingsingbat ka. Kung namla nakasaysayat ka. Teka, makawatan. Ipakita ka. Padanam lang. Iti messenger mo. Diyos ko. Nandito yun. Inuray ko manong nami. Iditaddan simrek. Iti messenger kong impatulod ni Bobby. Inupen ko. Ladawan mi kini Daniel nga nakaarakop kan nakadennes na kiti bibig mi. No. Saan nga siya ti babae? Saan mo ta... Aramin di kiti tawag mayat nga mangperdi ka ta kami ti amin. Kaano ko ma dito eh? Kasano ko ma? Saan ka po na dito eh? Mga aramin ka nilang ni Bobby, iti pakarisutan, ti panagpakabat, iti kamsad na, iso nga aramin na ti amin tapno. Nagring man yung cellphone ko. Bobby, saan nga po na dito eh? Saan nga po na dito eh? No sa sinuman na nagkapuan na nga intad na kang ka. Mabali nga inedit na. Amo matindi. Gusto nga. Uwahin mawatak ti kahit mo sawan manang. Adod ka kasta. Mabalindang i-produce. Mabalindang editin. Mabali. Ano? Ngayon siya. Amis mo tinakaala iti da itang aladawan. Namatmatam ka din nga nalaing tiladawan. Nga da amis mo iti salas. Namogi din nga masansa nga dumagdagas ni Kuya Daniel. Dito ay sipod na tay. Dahil di manong. Umay dumagdagas. Ganda na minsan. At ay din ba nagatap mi ka na kayo? Isong pinadas kong minanmanan. At da ka mismo ti asidek. E di inalak dahil ang aladawan.
Di pa naginnarakop yo. Ken pa naglips to lips yo kani Daniel. Ang natin mo, kakalpasan data. Ket pimanawak maten. Baka simrek kayo, ti may sagadag iti silid, ti balayo. Iti mismo pa yung balay ng patakder ti kapsat ko. Siguro itatawanin manong. Itatangatayang kat maaramin dyan, ti kaya-kaya ti unig, mismo ti balay ng patakder na. Ngayon iti si Bibiyang, agsinsinarak kayo ti rohara. Agad atap siguro nga kayo ni Manong Dani. Nga sika nga asawa na, ken ti best friend na ken ada relasyon. Ada relasyon niyo. Nga lipliputan niyo so na. Nga dahi tatirason no apa nga nagpakamatay. Ewan ti amo kini na ito ibabi. Kasanong ibagam nga awan ti amo. Idinto ta siya kami sumuakabsat ni Manong. Siya kami sumuakayong mo. Nga magsubsubaybay sa dinuman na papanan ni Daniel. Nga di pa langit nagatap kami nga posible nga dagapukin at napakainaigan ti best friend na kat si kapay ti kaduhana. Si Bibiyag pa lang na ni Manong. Ngayon lipliputan yun. Ayop kayo. Sabi mo na ito. Nadalos ti konsensya, babi. Ikahanuman kas Jack inaramid. Jack pulos liniputan ti kapsat mo. Amo ti Diyos, nagbalina ka na siya nga asawa, iti kapsat mo. Manong nemi si mublat at imawag ti katugangak. Nasaksakit manen manong nemi dagit impirak na balikas kaniya. Remember samit lang ti ibagbagak nga awan ti amok, awan ti kinapudno na jak pulos liniputan, jak lipliputan ti asawak saan nadalos ti konsensyak, napudnuak, nasaya atak nga asawa, saan nakadagas nga asawa. Manipod, iti data nga pasamak manong nemi. Nukas nga umay ni Daniel, sang sangwan. Ibagam kag kuha na lingling, nga gawidan. Awan di panawan ko mang sangwak ng kuha na. Nabibitas mo sila nga ma'am, noong salita kayo. Di na kano kayo pumanaw, no? Saan kayo makapagsalita, ma'am? Sige. Ngam saan kang umatatayo, ha? Daka lang ta si Dukuin. Just in case lang. Tapi ngamin, ma'am. Nakabutbuteng ka ang tao ni Sir Daniel. Igamag titakyag ni Lingling dumasadagak manong nemi iti best friend ti asawa. Karen. Abay kasla damasol ko. Talikliklikan na. Daniel. Saan kan ngumumay? Diyak kasapulan ti kadam. Gamata nagbaling nga dakas ti umahimod to eh. Anakit mo sawan? Dakas ti tumulong? Adadagit ti tumulong, uno, itutulong nga. Sabay niti pakaitarusan, dagit ti taduma. Nangruna kat. Iti kasto yung sitwasyon kat nalupuyak. Nakapsutak. Sa alang pisikal. Nadagit tiriknak. So nga nila mabalin. Saan ka ngumay? Please. Dati ko man ti maoding yung may mo dito balay. No, ibagam ka sa pulang ti advice ko, mamalin ako nila tawagan. Yung saan nga skan pa yung umay ka dito balay? Wala tadi ka matrumwar. No kahit mo angit, itiruar. Agsinarak titiruar. At ayong mapasamak na ita. Dito'y pa'y balay. Madinto pa'y anantukit din tiruar. Pumanaw ka, Daniel. Siyak pa yung nagbaling nga dakas. Pasensya ka. Sige. Kawa maramid ko. Manong nemi, nabayagan na saan nga timawag kaniyak ti kayong ko kastamatan ti katugangan. Dati manong nemi kat kumustahan da kami nga gina.
Hindi man nga bulan man nung name sipod na tayo ti asawa. Masapul ko na nagmove anak. Jack itulok. Dumakdakkel ti problema. Awanin ti pa nagtalik kanyak. Ti katugangak kan ti kayon ko. No may samatan nga imimay ni Daniel kan samat pulusan tumutawag kanya. Dati ka po naman nung name nga manugat ako nakasta nga agawis ni June nga rumwar kami, mapang kami timol. Nagpaspasyar, siyempre kadwami ni Lingling. Mapang kami kada kita lugar ang magustuhan ti anak ko. Kat sa malat na mariklikan man nung name nga kabayatan nga agay-ayam, ipaspasyar ni Lingling, ti anak ko, kada kita lugar nga papanan mi, agtugawak. Agpanunutak, agmulineng. Malagip ko ti asawak. Malagip ko na kiti pasamang. Awanin ti asawak. Saan pa yun nga pagpakita kin tumawag ti katugahang kin ti kayong ko. Babayin kaniyak ket pinarita ko ti best friend ti asawak nga umay. Agpakita kin saan pa yun nga tumawag. Napukong ko ti anak. Napukaw ko na sawak, kanado pa yung nagresimaro ng pukaw. Basol ko kani. Awan ti amo ka basol ko. Isak lang nga din, iti kang runaan nga ta kami nga gina, ti kang runaan nga apektaran, ti kawan, ti asawak. Kumarkaro pa ti amin manong na yun. Naging ka manong na yun, nga nadamag ko di sa bali. Uy, Karen. Kumusta na kayo mo? Kayong ko? Kasi nakatakat pa sa bala kayong mo sa nga ni Bobby. Apa ni Bobby? Posible nga sa mo nga nadamag. Kanapod no na nabayagan nga saan ko nakita nabayagan nga saan nga timawag. Saan nang imawag? Tumatawag. Mabainak pa nang tumawag ka na kuhada. Apa kami? At napasama kayo ni Bobby? Napaltugan. Sino nang baltukin ko na? Kasi sino kumapay no saan nga ni Jay dating best friend ti asawang ni Daniel? Idaan niya nga rason. Diyan ka mo. Isang oras nga makidamag ka kumaking ka. Nadamag ko lang. Ikat awang kas kamatlaking ka ata, masaknan ka. Nga makadawag ka kumatusto. Kas na ko nakita eh. Nabayagan nga, awan ti komunikasyon mi. Tapay. Papapasulan dak. Nga siyak tiga po na apay nagpakamatay ti asawak. Papapasulan dak. Naliplipotak ka no, Daddy Danny. Sino ka doon nga mangliplipot? Ti best friend na? Dada ti bagbagada. At ka ti pamanagdag na? Diyan ka mo nakasano nga napasamang ti amin. Diyan ka mo diyak napuputan. Adaladawan ng pakita kanyak. Insan kanyak ni Bambi nga. Naginarakop kami nga. Nagbibinisito kini Daniel. Mismo nga balay mi. Alis to nga producer na kita. Kaya dalaga, production ti tao. Saan nga pa rin Diyos, saan ang inedit. Gabata, iso na mismo tinang picture nga kami. Takadagad na relasyon nyo kani Daniel, awan. Awan. Iso nga mas dawak. Imposible nga di mo napuutan. As lang arot magulkol ti panunod ko, mang panpanunod no kasano nga napasamag ti amin. Isa mo nga napupuutan nga posible nga ti panakadepress mo kat best friend ti asawam ni Daniel kasla ni Daniel kadi isuna kat kasla may sa parang ganun
Kahit siguro di mo napuputan nga naarakop mo, na naging narakop ka kina Daniel, nagsubra pa, ito naglips to lips kay pa. Di mo napuputan ti kasta? Saan? Kasano ko mga saan? Kahit mo sawan, napasamak nga da kay ti babaen, ti bidig, ti makunkuna nga hipnotismo. Hipnotismo? Wan. No, ang tao nga, naling ti kasta, tinadal na, ti mga hypnotize, ti panunot kenrik na ti mesa nga tao. Maramid na. Makontrol na. Maadipan na. Maipan na ti babaen, ti hypnotize, ti panunot kenrik na ti mesa nga tao. Nanuan yaman ti ipaaramid na nga tao, iti adda iti babaen ti hypnotismo. Agtungpal. Mabalis siguro nga, embrace me, kiss me. Adot mabasbasa ka kasta. Kaya dapat digri kaso nga kasta. Kaya't mo sawan ni Daniel, addahan ti kasta, nga bileg, wano nagadal, di may panggip ti hypnotismo, mabalin. Bakit napasamak ka na kayon? Ha? No, saan tamot na na? Iyan nga tamom. Baka hindi addakan iti babaen ti bileg ti hypnotismo. Kat nakapag-sex kayo kini Daniel nga di mo napupuutan. No! Saan natamot din? Nadadyadak napupuutan nga, narakop ko iso na mabalid siguro. Ang Diyos ko, no. Kanadya kung mga ortibasol ni Bobby, apay pinautugan ni Daniel. Baka mo't no, adaan mo na may panggap ni Bagbaga. Kat tuntuntunan na, tikinapod no. Kaya't na lang aga aminin ni Daniel. Nga ni Daniel, kat hinop ni Tais na. Tagayam na nga ni Dani. Kat ni Dani, aday ti babayan ti hipnotismo, inala na ti paltog, sa napinaltugan ti ulo na. Dumatikas na pasamak. Tiyagpakamatay, nga awan ti rason, tapno pakamatay. Ngem ka po iti bileg, ti sa sinuman nga tao, nga mangmandar kang kuwana, maaramid na. Ngem no kapabeso ita, anya ti rason tapno aramid din Daniel, dito iti kayam na. Anya ti rason? Tinawagak ni Mama Manong Nemi. Hello, Mama. Abay, ka lang tumawag. Mabay na kami ni Mama. Ibayin mo. Kabay mo madlang ti aramid mo o ti aramid yo. Mabayin ka nga tumawag, gabot taon ti rupam, ngunong iwat mo, saom nga tumawag. Kang runan na awan, ti rupam nga umay sumarungkar ka na kami. Kanda kayo, Mama, apid din akam umay sarungkaran nga gina. Kumusta ni Bobby? Siya, tasang nga napuruhan. Kaya ni Daniel, madamay tang sapsapulan na kinipa nakabagitilintek. Apay kami nakasjay. Saan kami ngagsardeng kay ni Daniel? Ni Bobby ko na yun, Mama. O saan kami ngagsardeng kay ni Bobby nga kamsat dahil di Dani nga asawam. Ngayon na anak ko. Aging ganyan di may maamuhan kan may kan tinanay ng hostisya ti papatay ni Dani. Ngayon, nakalawlawag ti ebidensya nga suicide ti amin when iso na mismo
Sigon ti investigasyon, iso na mismo tinakaigam ti paltog, iso na mismo tinangkalbit gatilyo ti paltog. Nga maapay nga maaramid na. Ti rason no apay aramid na. Awan ti mading aramid ko, mama. Saan ko aliliputan ti asawak? Apay nga rod na dyan ladawan. Nakalpasan na dyan nga ladawan. Saan nga na iladawan ni Bobby no anyat si Maron nga napasamak. Nga posible nga ti si Maron napasamak kada dakayon ti unang tisilid. Ano nga po nun na ita, mama? Anya ti basol ti asawa. Anya ti basol ti anak ko. Tinaunang anak ko tapno aramidem ken kuana ti kastoy. So saan ko nga naramid? Awan jak pulos liniputan ti anak kayo, mama. Mo ti Diyos. Pamati kayo kumakanyak. Mamaling nga dito nga picture nga na naala ka na kami ni Bobby ka na kami kini Daniel. Saan ko na pupuutan? Awan dito ti panunod ko. Nadangar ti mada mga taktakwatan mi. Kinapod na. Imasadag kami ba yan iti faith healer? Kirisot ng ibagbaga. Mamati kami. Nakadod papanamin, pasumusumarmi kada pataltalado mi. Saan ka sumardang kini Bobby nga nako? Yung kahati. Madusa ta si sinuman nga puon kan kapunan no apay nga awanin ni Dani. Faith healer. Imbaga na nga saan nga nagayayatan ni Dani nga pinaltugan ti ulo na. Awa ni Suna, bukod na nga panunod. Kaya itong asawan, puno ti bagbagan na nga may panggabit ti hypnotismo. Napuno na ita, mama. Posible nga biktima akmet. Nga tsaka mo, nga tayo umay ni Daniel dito balay. Kalpasan din, panakaitabo ng tibangkay ti asawa. Katdan na ni every other day nga umay after office hours. Kaya na kaya. Kahit na lang nga, amon ti kasasahan mi nga gina. Nga sanggay baga na nga, anda ka nun naudi nga bilin ti asawa, sakbay nga napasamak ti amin. Nga saan ko kano? Uno saan na kano nga baybayan? Saan na kami kano nga baybayan? Nari mo ka di madlawang hindi pa ilaeng si bibiyag ta asawam ka pa nagkrusonada ni Daniel ka. Awan day tati panunod ko, mama. Ngayon na amira si kanem pag kadusto kayo. Diyak inikan di kayo papanan dagiti parang na kaniyak. Tagkumpadre kang ngaron ka nag-best friend at asawa. Ngayon ka nagito yan malakip ko. At nagayam kayo papanan dagiti parang na kaniyak. Iso nga diyak kung kaya pa nga makita isuna kabuta. Kasla maadi pa nak no paranganak ni Daniel. Mama, kahit ko mga lawlawagan ti amin, kahit ko mga dalusan ti pagik, kahit ko may katanyaman nga panagduwa-duwayo kaniyak, kahit ko masulbar na niyaman na problema, kasangkit nga nawakdakil nga problema. Sinarong karak manong naimit kayong ko ti ospital. Kumusta ka, Bobby? Ate, si Bibiyagag, saan ba lang yung tulog niya po, Diyos nga? Matayak. Tatapay misyon ko dito lobong. Tagtultulog nga, magtuntun kinapod na. No, apay nga nagpakamatay at kamsat ko.
Gabuta, saan na kapagtalnain ti bagi? Saan na kapagtalnain na di manong? Hori no maturog ak. Matagtagayin ko na di manong. Isla paparayat. Isla, saan nga talnat ti kararuhanan no? Saan nga maduktalan ti kinapod no? Isang asang ko sinardagan ni Daniel. Kahit kung aminin na ti kinapod no. Natapakainaigan na ti panagpakamatay ti kabsat ko. Ti best friend na. Iti panagbaharat ti saritaan mi. Di na nalignikan nga naso ti paltog na. Nga nakasabukal gayam kayong kwa na. Diyak pagarupo yung adagayam na tapaltog na. Diyak ninamnama. Saan na ka nakataray? Saan na ka nakalisi? Imbag saan nga nalaing nga pumultong. Ken, nadadagos kay marayat. Sapsapuling intan di pa nakabagitin ng tagisuna. Numatiliw na, kat maamin na ti amin. May kamat no kanti hostisya ti papatay ni di manong. Madalusan tumaten tayo ko. Saan mo ka di nga matyan nga? Awan da nyaman nga relasyon mi kini Daniel. Sampai kan ikat manangkarin. Gapot na nakita kami smooth pa naging narakopyo pa naglips to lips yo. Nung kumangin tuloy ko tinang picture ka na kayo kaya nang video. Mabaling si Mareka kumatunag ti balayo. Tamakastre ka kamad dati. Tawari makita nak ni Lingling. Saan latang guni amo nang sisyak na ron. Nga ori makita nak ni June. Awan na nyaman na. Tanasurot kayo kuma nga si Marek iti silid. Saan kami nga si Marek iti silid? Anya o tinaramin tiyo kalpasan. Tinapahot nga pa naglips to lips yun. Abi nga samong aminin. Agastisan nga panangamin ni Daniel nga relasyon niyo. Nga gabo ito data, nga panang liplipot yun, tikamsat ko, kati sutipoon, gang gabo na no, apay nagpakapaday. Mami, kasta ka di, ti kinarabaw, ti pamatim, iti panunod, ti kapsat mo. Ngorek pa peso kas pagarigan, maramid na ka di, ti pakamatay. Nga maminim ka di, huwan tinaskin nga minik. No saan mo nga isardeng, no ibagam nga saan mo nga sardengan, saan mo isardeng ti amin naging gamamon ti kinapudno, jakmat isardeng. Naging nga di madalosan ti dayaw ko. Jak kaya nakalpasan nga napukaw kung ti kapsat mo. May ramang kayo ang tuloy-tuloy nga mapukaw ko. Ngawanin ti panagtalak yung kanya. Baka intong dumakil ti anak ko kat maamuan na. Baka sa bidungan nyo pa iti panunot na. Baka intong sa lutsunan na. No apang yung nagpakamatay ti ama na. Baka ibagayon to kayong kuha nga poon. Nga siyak tiga po na. Diyak kayat nga mabarinwas ti panunot ti anak ko. Diyak kayat nga mapukaw ti managreem na kanyak. Diyak kayat nga pati ti anak ko kat mapukaw ko. Maiturid kong nga tamot ang tagpakamatay. Nga adarason kang gapon. No, pati ti anak ko kat mapukaw na ti respeto kin panagayat na kanyak. Pasaremet tumawag hak kiniteniente Tolentino tinakaig kami di ti kaso ti asawak manong. Oh, Mrs. Kamusta ti panang sapsapol yung kini Daniel? Ay, saan nga siya ti
Nakaigkaman dito nga kaso. Ada ka di amom, tenyente. Bilang mandamdaman ko kita ni Bobby, akabsat di asawam. Papapasulan na dyan Daniel. Nalino ko na ti best friend na. Taka doon na matikas na. Dagiti best friends, kadagbalinda nga, worst enemy. Nasa sinumat nagbaling ng best friend mo, kinisupet kang runaan nga, kabusor mo. Kasi na ko na kang gaidi, misis, nagiti sa lutsud, nga parparnuayan di panunot yuk at dakay matlat mga sungbat. At akadi kinagpaiso na nga da relasyon yuk ni Daniel, awan. Tenyente mamati ka kadi di makungko ng hypnotismo. Minsan mamati ha. Minsan saan? No, pa yada kita mo paspasama ka kasta. Di ka nga mamati nga. Ada bilig ni Daniel nga mang-hypnotize. Di may nga tao. Tapay na patasang nga din. Kasla kasta. Matandaan ak tinamisan ni May. Di ba nang ibaga na nga? Naudi nga bilin ti kayim ko. Uno gayim na. Itisan na panang baybay akada kami nga kina. Tsaka mo ta. Dati-dati mataparparangan na. Yung sabsabali ti parang nakakaniding oras. Nakasla. Igupan na. Siguro katsiyak ti mo nang marakop kang kuhala. Paspaset itinak panagyaman. Dito nga tatigan ng tawayan na tapno. Binalas na tirakop ko. Kadisun amis mo tinangamal ka na kinipibig ko. Nga dahita nga pasama kat niranabat nga anda ti kayong ko kat na picture na kami. Ti makadagas bimanaw matan ti kayong ko. Nagmultiply matan ti panunot na kalpasan data kat simrek kam ti silid ngimsang ko naputan data. Tinaputak kat sinipat nilingling ti abagak. Tanapay kayang nakatulala. Napagpagunyan na sa anak nga gununi. Nga nabayagan nga nakapano ni Daniel. Kaya nangasawan saan kami nga simrikit silid. Ito lang ang nangingkuleta. Kaumat kami ni kasyon mi ni Bobby. Kaya saan mo tayo nasyak ng igam di kaso. Bayang misis, tayo tuloy ko tumulong. Tawagan ka daw, no? Ada maruktalang. Nakaruwaran na nung name ni Bobby ti ospital. Yung sigon matlaking kuha naman, no? Saan nga sumarte? Tumulong ka no nga mga sapol kini Daniel. Kan kalbasan ti doang alawas si pudri mo ti ospital manong. Nag-ring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Hello? Karen? Yes. Karen nga asawa di Daddy. Nga nagpakamatay. Sino na ito eh? Saan na ka di pa nakikita? Sampay niya. Gabot di kayo magpaimay dito balay. Kanuri na kami. Kanuri siya ko na ko nga. Sana pa yung may balayo. Sino ka? Siyak ni Mirna. Mirna? Asawa ni Daniel. Amok, Mirna tinagad na asawa ni Daniel. Hindi magbaga ni Daniel din. Kinapod nun na, awa isa nakpwede nga, kadwakti anak ko. Agkakadwate nga mapanagpaspasyan. Kasi jay, ngayon, sana kayo manukot. Tapnoan niya. Tapno,
maliliwa ka man nga, kina. Nga kayat na ni, mangtulong ka niya, tapno, may liliwag ko tinapasama kita asawa. Among ka din sa din ay ti asawam, sa pulan na gini pa nakabagit rindag, di ba? Kapag pinaltugan na ti, kayong ko. Tikap sa dinidani. Dati-dati nga salsalag ni bakti asawak. Ngayon tikas ito yung panaglabas na. Diyakon kahit pa yung sarak ni Marisona. Kahit kung tulungan, tikitipiktima na. So nga kayo tirugyak. Pangrugyak katulungan. Tadya kahit tikas ito yung ramitan ti asawak. Tapati ka bagyak. Mismo ang akabsat ko. Nagaramidan ng tikawan pilipilian. Mirna. Nagasagana kang saksi. Noon niya man ti may pilang ang darong kontra ti asawak. Tap na ibagak ti kinapod no. Nga iso na. Kanadaan mo na may panggapti, hipnotismo. Kanya. Diyos ko. Mamati ka ka di? Irimakon ko ng hipnotismo. Karen. Diyan ka mo norumbe nga mamati ha. Siyak mamati ha. Tadon di pa managnig. Mismo nga karoba mi. Inaramid dahi tati ka ti asawak. Siyak di makasaksi. At ang amin mading inaramid ti karoba mi. Anak kasaktan ti asawak. Kaya damatan ti kapunan o apay nga. Inaramid ni Daniel ti amin. Agkaroba kam lang. Nasa lang metro ti balay mi. Ti balay da. No labsak tagsao, numalokatan ti agbatog na taway ti balay mi kan ti balay da. Makapagginawat da. Napanagdekak. No kasanok kinabilig ta sawak. Ti karuwa mi, nang paidam kang kuwana. Kadalabuludan na, nga saan ngayon pabulod ti karuba mi. Tumtumdag. Kargat na ti agtamtamdag iti tawa. Nga batog mo ti tawa ti siladming agasawa. Iti na magtok talak. Nagpimpinareng na kiti doa. Ti bakit kakaruba mi? Kan ti asawak. Pakibihang ako mga binasal din naktasawak. Sana ka no, sangko ka nung itulok nga madadahal ti konsentrasyon na. Ti panangadipan na ti panunot ti karuba mga bagay. Katanya tapasamak. Mamati ka din ako nga. Babayin ti bilig na kat naalukoy na ti panunod kanrik na ti bakit nga ti mapuwak hindi tawa. Yeah. Nabili na ti bakit nasibag pa ti tawa kat ti mapuwak. Hindi may kaduakan sa aran. Ibang tasaan ngayon muna ti ulo ti bakit. Ngayon natok ko lang ti may sangsaka na. Kat si bibiyag. Babayin ti bilig, ti hipnotismo. Namandar ti asawak ti bakit. Tapno. Sumagpat kan tumapuak iti tawa. Dita ka naamuan. Nga adaan mo ni Daniel may panggap iti hipnotismo.
binalagan na kasang kong ibagbaga. Ngalimad ti amin. Madamag ko nagpakamatay ti asawam. Nga kagap-gapo ni Daniel iti bisina na sakbay nga nagpakamatay. Kanawan di amok nga rason ken gapo tap nagpakamatay ti matino unay nga asawam. Amok idin nga gapuanan na. Nagbalik ka pa yung biktima na. Saan? Iso na lang ta. Anda ka nakadisturbo. Iso nga na, saan na nga naramin? Itinang takikwakin ka. Ha? Nga naawan nakadisturbo ko makangkwa na? Baka posible nga. Natagikwa na ka ti asawa. Diyos ko. Magda, saan na ka nga naawis nga rimura ka nga dua? Nga ti unag ti balayo lang nga pasyarin na ka. Magda ti anak mo. Magda ti katulong niyo. Tano siksikalain ko madano na sa jay. Posible ang balik eh. Nagdagas na asawa. Diyak kanunungan ti kinanakas na. Namin na doon nga binagbagaan. Nga sardeng ng terramidan na. Gabuta doon na ginibiktima na. Gamsaan na sumarteng. Nakamadman di best friend na pahay. Inaramid na tikas diay. Kang rurante amin. Mismo akabsat ko. Ganito tiga po nung saan ka nakamagtagpan. Tinawagan kan. Tapos yung bagak. Nga nakasagana kaksaksi. Tanyaman nga may pilang at arom kontra tasawak. Tapos siya ti mga ipaneknek. Nga dalaing na may panggap ti hypnotismo. Magpakasik kinimir na manunay nga saan la ko mga siyak ti kasalita na. Inded ko ti cellphone number ni Bobby kan kastamatan manunay mi ti katugangak nga babae. Inaramid na siguro manunay mi. Nga nang tawag kan nang ilawlawag kadakwada ti amin. Takalpasan ti dongal daw manunay mi nagtugtog ni Lingling ti silad ko. Ma'am. Lingling abay. Anda makasapol kang ka, ma'am. Sino? Da mamakin ni Sir Bobby? Da mamang mo? Tika tugangak. Kendi kayong ko. Nabayag na sa dang imay na mama. Tungawan to na di sir. Sipod na tayo. Italang umay naman Mabidlang liling. Sa ganam ti merienda. Saanin Nasimreglatan ni Ma'am Isabel nga naman nagmerienda. Isunti ng templa ti merienda ni Sir Bobby. Handa matapasang sa ili dati. Sige, siya nga rin ti templa. Sige ma'am. Nadanon ko ida ti salas manong naming at timak na rin naggandan. Kumustahan? Karen, iha? Kumustahan manang? Gusto'y, tumahon to na ni Manong. Di ka pa'y nakamagbuban? Kasano ko magbuban? Kat kumarkaro ba't di pasama? Mapapabasolak pa ito. Saan ko ba't nga basol? Ay, sugar nga may kami kini Bobby. Karen anak, kahit may tumawat yung pamakawan, dispensar, hinusgaan na ka. O remet no, awan kinagpaiso na. Apay ko na yun kasta. Mamati kamitan nga, nadalos ti konsensyam.
Adi mo pulos liniputan. Dahil dani nga anak mo. Uno dahil dani nga asawang nga inoon ng anak ko. Pasensya kan. No nagatak kamtias dyan. Alangit mawatang matamat ang sitwasyon. Nakakita kang ebidensya. Ngayon kasi magayam. Timawa ka na kami ni Mirna. Kanimbaga na kasya ti aramid ti asawa na nga ni Daniel. Ti kinadagas na nga gayem. Inaramid na ti amin tap nagpakamatay ni Dani. Itihan niya nga rason. Di mo ka dinamag dataki ni Mirna? Nalipatan ka dinamag. Ngayon kang tinagdamag. Kaya dapat lang di best friend kung kunaday niya. Umabal launahin ay na Daniel, ti balegi ni Dani. Ang negosyo mo ni Daniel, di na matulad ti kinalaing ni Dani. Sikaman ti makipanagnek, kanda kami. No kasano ti pardas, ti panagduras, ti negosyo. Di Dani. Nasaan nga matulad ni Daniel? Dahil takano ti may isang rason, segun malat ti asawa na. Ta siyempre, ti asawa na isot pakamamo, ano anya talaga ti problema mo, no, panggap ti asawa. Ti asawa, kad maibaga na, ti amin na kayat nang ibagay ti asawa na. Kad may kadwa. Hindi pa lang ang kurso na dakin ka ni Daniel. Imbag, saan nga nagbaligi, kadidi nga panang hypnotist muna ka. Manang ka rin, hindi gundaway nga nakita kayo nga naging narakop. Hindi siguro damo nga parang haramid ka ni Daniel ti amin. Umuna kan maudi ko nakta. Din sa matin na ulit nga nakita kayo nga nagsarita. Nga, siguro, no awan tinakadisturbo, no awan kadwam nita, na kailangan duwam pa ka no, adan napasama ka na kayo. Kat na ulit-ulit ko makaspagarigan, ti panagkita yung kini Daniel, ti panakapalubos na, tapno, makasidig ka, iti anyaman nga oras, kansa din ng mga lugar. Baka no, nabayag ka itan nga adda iti babaen, ti hypnotis muna. Kasta sa anak pa lang mamati. Nga maaramin ni Daniel tikas niya. Hawen. Nga naramin na ti amin tapno. Maadipan na ti panunot ti asawa. Kaslasanak pa lang mamati. Ngam nalawlawaganin ti amin sang gani. Nalawlawaganin. So nga rin daw kami di pamakawan mo. Hindi kasi dyan pa nang husgami ka. We are sorry. Okay lang. Kanagyaman na. Itamo yun, nadalus sa kababae. Nadyak pulos, nagaramidan, pananggulib ko, iti asawa. Mamati kami. Kat mabalin, iti kabitan nga panawan. Makamegad na dyan nga Daniel. Tapos yung batan na nakita ato nga basol na. Kat ti asawa na nga mismo, nga ni manang Mirna. Iso ti kang runan nga saksi. Tapno mapaniknikan ti kanatakas na dyan nga Daniel. Nalawlawagan nga namin pinsan ti amin manong naimi. Arig na kumanga ng langab ti batog mi nga langit nga minibigla ta umbaas na kinangisit nga ulat. Ket timpuar ti lawang gabatan nalawlawaganan ti amin. Nadalusan manong naimi nadalusanan ti dayo ko.
Uy, nakamagan ni Daniel na ipila ti kaso kontra keng Kuan. Ta idi tamamuanda na natiliw kad adun digiti ipila ang kaso. Nagsasarunong maten manong. Digiti mayat nga mamagkaso ken Kuan. Kat siyempre awanin tiniklikan na talaga nga da pamaneknek ken mangipaneknek. Na isuna ket nakasursuro seknan ti makunkun ng hipnotismo. Ngawan ti sabali nga nangaramatan na iti dayta nga bilag no saan nga kinadakas. Mabalim man ako nada manong naming nga iti panakasusuro, iti panag-hypnotize, mabalim mo nga aramatan dito iti na imbag pasama ko no imbag gawagas. Nga madadamat manong naming nga naraman iti sanga na siya. At daita, iti unang tipagbaludan manong naming ni Daniel. Idento, nawaya akong nagtrabaho, nga siya akong itis, nang sublat ang nag-manage ti dati ang negosyo a pinanawan ti asawak man. Uy, babayan ti tulong ni Bobby manong nemi nagtinulong kami. Ket oray inaudi ni Bobby nga miti siyak, iti talo nga tawen. Age doesn't matter manong. Saan kon nga sapsabali pa'y nga no panggap ko pa iti agayat. Saan kon nga iad atayo. Adda ni Bobby. Nga ditidani ka ni Bobby halos agmemesa. Tatsak problema iti pa panakatratar ni June nukas pagarikan ta mga alak ti may kadwa nga mana. Tawang problema iti kinasigad da kini Uncle. Nagasawa kami manong nemi kini Bobby kalbasan ti talo nga tawen. Sipod pimusay ti asawa kanilawalawaganin ti amin. Kat sararagsak man ti katugang manong nemi. Tanuman pa'y awanin ti dahani nga inauna nga anak na. Sa nga bali ko na. Napindas maten ti kasasahan ti naudi nga siyak mitlaing tinagbanin nga asawa na ken nagiti apo ko na. Ni John, nga kukami ka dito dani, ken ti duwa nga babae manon nemi, nga bunga magtayan na at mi, ken in body. Sa amidlat na maliklikan, nga maligip ti napalabas. Nangro na dumteng ti birthday di dani, nangro na dumteng ti death anniversary na. At amadlat na pasken, ngin kamangayan. Kat nung kasta nga death ken birthday na, mapamimad nung kasarsarong kanan, iti tanong. Amo ka naragsaksi po di manong nemi ni Dani nga ikan, iti nanay ng ostisya, iti panagpakamatay na nga di na nagayayatan. Ken, naragsak, akas bakit kita natin kinaragsak mi. Kinaragsak bitan, na kami, siyak ni Bobby, tagditalong anak mi, agraman kini mama. Dito nga rin, ti pagkasalita, manong nemi, katagyaman naklaunay, edi anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nak, insan ken kati detalyan. Thank you, iti laing mo nga nangibasa, kat thank you, mat kalagiti narawar nga nagtingag, kaya nangururay, no sa dino ti pagtungpalan, no nagtungpalan dito nga pagkasalita. Toy, nga rin nagyaman, nga pagaya mo, Karen. Karen, thank you very much. Tako nadan nga awan ti agbilang nga ti agpulo. Maamuan tumat lang nga maamuan ti kinapudno. Awan ti baliman nga din tulong tao. Awan ti problema nga din to masolusyonan. Congratulations.